Nyanthi gurune yonthe na nandi ndene antuku kenda chiji tatuka kuretera mantu jamanene na jamwanyo otarara kona TV ne kairi ibwaga ni untu bagutwitikia kwa miaka 10 na gututwikithia na mbe Wero TV neti rumuri rwa Amiru ketha kamutegeri ibwaga ni untu bakuona kanya kugwatana na bautwikire ntito cha Wero nchuma thaithatu narwa bakiaria bare intereti bure kebana mutumana mithikale ntori ni bonekete gwikia miario ikarita kabate na unthu kinyaburi kuna kinyata kabombi kya kwaraniria na gwitikaniria kiri muoroto na mwerekera jogi siasa bubu bukioneka mono kirigite kya ugavana kira mwankira thaiji bairi baba bonekete kuwa bakethro bari ndebene gavana mutuma kinya kioneka kurombore kiri miari ere aritire ya kugari ntore ne mutoro ritho na nandi kira gitigere ne kuona mithika kana kithira bairi baba bakagwatanira na kugarura kiuthi giki gitine kya ugavana county ya Meru tukubona arwa tugakuria atiri no kuona taka gavana mutuma bakagwatanira gisiasa na mithika lentore twekinya kithurano nige 2027 no kuona taka gavana mutuma bakagwatanira gisiasa na mithika lentore twekinya kithurano nige 2027 nithiro kiarania bautwi 25378 no namba yetu SMS kurukino ithiro gitiga gitoko gya kukurukira Facebook na YouTube araturi live kagitenega ka woni bitagwantinyari Kenya tani joto kupanganira tukubona arwa kirenti tochetu Yara to kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mwerejajo atirimiro mwitu na kurikithone jo mwarimu Frederick Gitiye nje kienda Kyoto kugwatikana. Lentore na gavana mutuma gwikia migambe ya giuchore bakiuga ni anaba mukuru umwe. Damage yo ni nyingi mono, and that is why actually from our end tuga 100 million uturenda witi and tukona jeke kangana Wakilo mwangaza kwa aririe gambare ya kuthukerwa rietwa Dukiembethe kuma muthara kuri rais to kuingia mawira nejawe kire ya Kenya. Kugwatogeni wakairi mwananiri wa mathithio tukobwana arwa ni Purity Richard. Tukanjira nsochetu mpumi cha ithimi vya DNA ni chirikithite uma mwiri jura jonekere mwitune jwa Nyambene ni mwiri jo mwarimu Frederick Gitiye bobo bukithirwa ni abisa wa nthikiri wa mawasa minthiwa Frederick uria waurite kwa kagita na thirito agitiganja na achore mundu na kumunena kura guku jamu tutigina andikio jura ni methori na kimako bakiendekithia na andikio toke mutano jo kuoneka na baraba kuringithanwa nakio kujukirwa gitagarira kiwatho. Dennis Mugendi no ri ripoti eje Tinteto nande cia kwirikana kuthuganirwa kana gwicirirwa indi ni uma bumenyekene matigari ja mwiri juria jonerwe jusuritwe mwitone Nyambene nijo Frederick Gitiye mwarimu wa Kindani Secondary uria aurire kuma mweri-ini jwa December. Bone kuringana na riboti ya DNA ritumitwe kuma laboratory cia thirikari Nairobi kuthomwa ni munene wa polisi ba Usonkoni mucini wa Mawata we DCI Usami Nthiwa. Habari mzuri, hiyo DNA sampling imetoka leo na imetoka ikisema ya kwamba mamake mzazi ambao anaitwa Tabitha Kabuli ndiye biological mother. Ilitoa ikisema ni 99.99% ya kwamba ni yeye. Teto naciona ndi iringithitie bunene njana endo ba mututi mwarimu Frederick na bakuga bare ba muraire ni babateri kugwato na mpwe na kujukirwa itagaria. Results soka positive kuona nia
kuona ni ya mukuru okwa iwe aombekire kuonekana u Nyambene forest muntu utegetere aciorwa maybe ka abductirwe etate wanangu hivyo ndo tukua there can never be peace without justice and there can never be justice without truth. Itokuwa the functioning authority serikali ithiatire manto ya na tuere the killers kana imbibia nata kwa benere tuetia report ya Safaricom every month kenda to menya what happened before the abduction of this Mwalimu. Otherwise, but to a community, it will condemn the murder of this teacher with a high voice. No to problem with Egembe. To a problem then Egembe. Yana beto kwa abducted kwa kiolela rirabari ya kichio. Yondi iria bacoketie nkatho kiri murwiri giti kia ubunge Mwenda Mithika Mzalendo ni gusukuma nteto iji mwanka umabuka umira tiga uburendaga ikuithanua. Mheshimiwa Mwenda Mzalendo itokora asante sana no tubakwetho kama family ye. Last Monday Mithika Mzalendo na umbere kuuma all the way from Nairobi kuuma Germany na tere ungana na family na re kuungana na family with the highest voice he demanded the resort to be released na etia akie mwana ojo yoneke iboti iji ya DNA ikinyiritie muthia rugendo rwa gucwana na Mwalimu Frederick andi kiria gieteretwe muno ni ucunku ni kuthithua kumenya ni mbio no kana ni bao boraire Mwalimu uju. Nguzi imeanza ya hiyo kifo chake, watapata justice tukishajua ukweli. Dennis Mugendi, Weru Njuma, muciini wa Maua, kaunti ya Meru. Musiasa Mithika Linturi ugite burua tena ruritho na gavana Mutumanto Ithengia ngaukano na miaria Mutuma ya ukabere akereka gita karabo kari Antoni amwe na gavana Mutuma Linturi ugite kira wa kwenda ni gukaranira nthikuru na kugakethira ari na ruritho atingi kwatanira na atongire bangi gutigira gavana Mutuma ari gitene kiu na wakiari umambure ne ojaja gavana Mutumanto Ithengia oneka kugwatanira na Mithika Linturi na kuwa baba iri ni mtu na mutano ngina akiwa Linturi ni mtu aitagitio gikinere na kugakinya na kurombore kiri ni miario ya kuga Linturi ni mutoruritho mutugikare na kurikithia Muthenya Joana Ruangabana Mutumanto Ithengia na murwiri gite kiongabana Mithika Linturi nibaka bene kiathone kia ikundi kia Shof Kontere cha Rwirwarira na Antoni awe Linturi akiariria mwingine tete atongeria bamirwa mwe na mwito jwawe ni bakarenthi bamenye witi na mbere bo kaunti je monoka gitene akatwerekerete kiri siasa akiuga ni gutigira Meru kura chawene chigutonya kithetine kimwe kende ketheri na katharika ukubia kiri thirikari keja migambo ĩrĩa ngabana Mutumete kĩrĩtie bunene na kuga kuri no batu bogikaro na ithira kigwatirwa migambo ĩu nĩ mũbunge wa Kuoroto Andorothi Muthoni. Bring the leaders of Meru together. Bring our elected MPs. Bring our MCAs. Bring any other aspirants. Tukae chini tunjiulize. All our differences kept aside. What is the best that we can do for Meru? How can we team up? Tuhakikishe kwamba zile kura zimeandikishwa sasa sitapotea. Sitawekwa pahali ambapo Meru wataweza kuwa na the best bargain. Inko watanera na Linturi muno. Inko watanera na kapteni sana. Akiwa Meru bakarenze twetekanerie ibana bakuwa Meru bakarenze twetekanerie ngo kwanda kwera atongerie bonde bakare nyomba betekanerie bunge Linturi nachoketie migambo ngabana Ithengia aritete akiuga Linturi ari na ruritho kethira ati mugwata mbaru siasa cha mwaka twitite kiri kurwira giti kiu akarite kio ngabana Linturi akiuga ukeja kwithira ni uma ni mutongeria ruritho atengi tumira njara yawe gutigira Mutumanto Ithengia na akarite giti kiu. Unajua kama ningekuwa jealous singesaidia wewe ukalie kiti.
So I am not jealous. I mean well for this county, and I'll do my best to make sure that this county has the best for, and whatever is required to have the best leadership in this county. I can sacrifice. Naweza kusacrifice anything ili tuhakikishe Meru pale inaweza kufika. Na wagicokia ngabana ntwithingia riugaritite migambo iu akienda rintu ria mugwata mbaru ni kiria kuga bobairi na atano ng'ina na kirombo kagita mutongeria utonyera siasa-ini ciao na kinya kiuguka migambo iu nawe rintu ria kimwira nandi akeja kumwita mtururi thokairi ta wita mukuru ati my brother kawina ruritho nonto ikomvura ari kanda kwira nonto nende itukinyire level ya wetia giti kimwe kia ngavana na ninkaririte gitikira ndakwira nonto iwe mutano ciora mukuru kira ito your mentor wa siasa na arawire mutuma na akubua Kathuri Murungi Senator Meru awa mutuma na akubua iwotiirwa mutuma into ethingia ndakwire nde kinya were thithi atiri bwana Franklin buruburu otebio biomba goito kakire utoro bwaku nonto ngai na kutharimite kinya wa mutumare nonto na komba yaura atongeria bangi bake wango ke akuba ntharimite kinya wente kuore oritho burunko withdraw statement you. So I wanted to tell you clearly, never again refer me towards Angelas Linda, because you know you are seated kwa hiyo kiti na mkono wangu uko hapo mkubwa sana. Kwa hivyo tafadhali siasa ichezwe, lakini tuambiane ukweli. Keripotera ndeto Shawero Juma ria rieto ni Mutuge Kare. Nyuma ya kawira mwangaza kuthitanga gavana mutumani ontobwa kiraugire niwe kumuthukangiria ritwa na ndi wakili Kaumbi Kioga na aririte ontobwa wake ariugite kawira ni mutongerio kumenyeka bo kathana kinyambe iria bagwite milioni 100 ni nkai mono kawira ethirwa akithitanga gavana mutumani nyuma yawe akuga no wetera koti na kurungamia wandikani thirikari ya Meru. Muthuri Muriuki na report ije. Imberi ne my county attorney that someone na ingwetikia no itonga biubi koromba itebia ngavana bakawira mwangaza na baubangi nibete kotini bakarungika that process kwenda wayokia tuwe weta mbere kawira agukucha nyuma ate kwenda na Bameru bandikwa no ora or collapse ite website ya advertising ngoge ya public service board Nimbiaria ije ngavana Isaac Mutuma ni atumite nandi akinywa kotini nyume yawe kwithwa kirombwa aritorekeri using the same media, using the same social media, or apologize na wekere ngazetine apology ya kuga no diretie makosa gutonyithia kawira mwangaza kiri manto ja kotini manto nte kumenya na ndenda kwa mathaa 48 kulingana na wakili wa kawira mwangaza no Kaumbi Kioga augite ati bakinyite kotini nikenda kuinyire koti ithwe kigwata gavana Mutuma na maitia ja kwa riorongo kumania na kuandika quality kugenda na kaunti ya Meru na ndirio nonto twamwikirie koti tomwira as an aspiring governor na former governor na inyai church minister na ipate rido UMP matamshi wao watumirite matamshi yao za tepuiburu na hiyo nonto kwenda compensation na kwenda apology na kwenda governor rungikwa kabisa atekeya kuita matamshi yorongo kairi against governor Kawira. No, ni aspiring candidate to elections ya governor 2027. Allegations iria governor Kawira alete mbere koti itegere ona kithio unathukire turito na kithio nathukire turito then koti igaita judgment kuga kithio maromba ja trombete jakaidano Nkuruki wakili Kaumbi akiwa rito la kawira mwangaza irito rinene
na kuwatina na orongo ni kumuthukiria rietwa na bakenda ngarama eriguru muno kuthambia orongo bubu rietwa Kawira Mwangaza rije kene sekuroi yonde and beyond kwa mtu akeza akalia manto za teja ama against mtu jogu damage reka hiyo ni nyingi mono, and that is why actually from our end tubuga 100 million uturenda weti and tuko na jeke kangana como ko repair yetu yawe kairi to take a lot of effort. Muthuri Murioki Weru Juma mutiriro Kangangi atongeria baria barungamirite biashara bamira na arimi bakimera giki batongeretwe ni mukaririgito wa Mirror Cooperative ni Moses Lichoro niborite gavana wa Meru na mpwe kubunja kamiti iri ari na ya kuthangikira biashara ya kimera giki bakare bugite ya kamiti baba batongeretwe ni ubia na ni anto batikunogana na murimi kana mu biashara wa uma biashara neje baruga utarani bwa kamiti ba butathingatire njira weru na nikyo kuri anto batikamiti neje na bakubatara. Dennis Mugendi na report ije. Viviare ya gavana wa Meru Mutumantu ithinkia kuthura kamiti baba karungamira no ritite nambe na kumenerwa ni arimi na biashara bayo bakuigembe na nyambene iri onthe are gukurukira atongiria bao bakuwa bau bathuri ti arimi bamira na bamwe bao kinyani nsama cia gisiasa iri twire kurani na mira na mauntu jangi jege mwingi areto yete agenda tori gavana kioria no ntumwe mwana kamiti una ngoro merete kenyo muma na ni gavana wa Meru County na gavana Chiari Mirani na kumenya manto ya mira turenda kuria gavana atwere ne process yereko kana ne criteria yereko ra tumere ku select members wa kamiti huu kio number 1 kio number 2 neto kwenda kumenya kidira kamiti huu ne wakilishete atumira ne wakilishete abiashara ne wakilishete arimiba mira na ne wakilishete transport asiraba transport mira county government tekwenda kwa mwanda to semera bate kumenya ni ate kwa muliwa ni omangu ato bila byo to matoria kioria gavana oratarire kameteu anto baba mira bakemenya kana bate kumenya anto baba ndo bate kumenya nteto ile ko bate kumenya ni bwo ndoto kwa gavana makosa yao kwevya kwa kwenda kwevya mira county na totienda kabisa baba mwetegerezwa county anto baba kwera atire gavana watu taranto eyo zoko ne semira etamiunda na anto bare obeleze bibi otaro imbi batare bongo bakonengerola makwe muntu mujure itokuwe ko matone mantele ko wewe ya mantele no interview ande ato kuera mantele kato kwa kwa mambo mira na wewe mtongora bando na mira hivi ni otomora kwa yatoko na kengo obo the public participation weta leo weta mtwato weta lare ozigira mwanyato ni kamiti bakwira gavana Mutuma na mitejanirie atare arimi na biashara bali na wendo gukirikana gwa tayari kuri na biama bibange nie baturiritwe ni Mirror Cooperative Union iritongeretwe ni mukaririgiti Moses Lichoro kwenda kukwera Ubagugo bangira kuzokia mira kana chicho ndo bureke kuzokia mira union yono kwa kuzokia muremi na biashara ndekio ntozirika national government na kanere sector kere cooperative officer kana wasili wa cooperatives kenda aumba kutonga yare mira na biashara na bamayani na bakawa tuloi ngo hata watu kuangama na tere komite yonde atare mutindo etena muntu kengo etena muntu mawa etena muntu nare etena muntu mekineri oba konte te antomera ne asiasa baki atare ko utorua chiringi emera tafadhali ndio tongea na emera toaje kesi kotini eroamie muri nyamero ni akieke mugera toka azerenge bodo kulare muno bodo kulare ngete muno ya tomato ko era ne riabo aba na tuko mwanza yake na kairita wewe toa bora tera. Dennis Mugendi Weru Juma Iyembe County ya Meru.
Biashara na musiasa Jacob Matri na arombete na gutara arimi ba mirago ciandikithia na ikundi kiao nikio cooperative njeru kenda kubatethia kwebuka miguru ya makatero biashara ne mira Matri akiuga wari tayari gutetera arimi ba kimera giki na gutigira nandi ni bakugunika kumania na biashara iji yao akiromba siasa kwebuka siasa na kurumira kuthangikira kimera giki akioneka kumeneria barabatu iro tengeriene indi gututethio bareta kirimira Duncan Mwathi na report Kimera kia mira wakagita karaya no gitwe kirumiro ikinyamara kinene kuma gwagi bwathoko mwanka kuthungiro kiri siasa na ende mu biashara na mwana siasa uri nguma kaunti ya Meru Jacob Matri na bumirite kuthetera kimera giki twina thina itari nene mantu ne amira so ibi utomenda kwira ngavana ibwa no ntuba ngwira kurita icho na twere bond kana committee ira ikaithirwo eki minyamantu ya mira na kung'ang'a na kushwira mira thoko so ndenda kwira arimi na biashara turekeni na siasa mirene twambirie tuthwanirie mira twambe tumimbi tukurenda siasa kai mira anto beto bareke otumero na njirembi omuntu okira akaria mantu ya mira nyaya rate kumyo omuntu okira aiwang mana tano kangirie mwi mwana siasa atura kupinga mantu ya kubwithwa bamwe boi bari mawaziri na kwanza bari mawaziri ke ministry ya agriculture na ramira yari na ramira ya urire muntu wetu munya na ari waziri wa agriculture miaka 5 muntu wetu mitheka na ari waziri wa agriculture Jacob Matri na uriti arimi bakimera giki kuigo bakigwatanira na otigira batiathi na mbere kuigo bakianerwa na siasa baraba kwenda gutumira kimera giki nai uo ngebo kuthwania ya atethia ya ntuku akethererika ametethia mwankatha imire yo kumereri nene na kinyeke ethwata ugethomera ne kinyere gurwa chiringi 20 gui mundo gwandi mundo weburi kuma mbese nyangiri mana yana lakini utumba kona ngirie komisha kwendia mwana chukuru so muremi thairo re itarire ya neryo twina ngavana omweya ukuthwaniria antu bamira muntu kumyembia gobwethia rekana antu barabele baitire kwendia mira ke cartel bareta koya mbesha batura barumange bareta mbesha u muremi omira thinire uti muremi omira womba kwendia mwana bonding na antu baba atwekire ibo bena thine ibo bakure antu bloggers bo batumira mbesha ira bayire ira bayero ni asomale token akirikiria na uritia biashara na arimi kuigo bakithungira kiri cooperative kana bathina mbere kuigo bakitheta begi ntu kimwe gutigira kubaruta kiri makatero maraba kwenda gutumira kimera kia mira kwibukiria gi siasa na gwitethia bobongwa arimi ora tugire bo register ke cooperative etia mbere kwebange baguibo bena cooperative wowe muremi utelasime do cooperative ukaita iwo kumnyenere kumbeya na yego kwina atongoria bombo utethia kunjoin comparative kasako etelasima iwo wenda nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central betagwa Duncan Mwathi Utuko bwana rotore kuria kithano kona taka gavana mutuma bakagwatanira gi siasa na mithikale ntore twekinya 2027 na thome tumiri jeri thato mbere tore ya marando nesta monena dugana thing is impossible in politics. Judy akauga if Mporo is looking for a handshake with Kawira, even this is possible. George Tonga yako are not possible if Governor Mutuma will be the side of the current president, but if Mutuma will use a different party to contest for the governor's seat, there is possibility of merging to avoid shame or dividing votes from their background and give a different aspirant a chance to win easily. The campaigns will be lit. Dana Kadha kauga politics is a dirty game. Everything is possible. Ipo gasane tanambira kwa nina bao tuo kurukira 23578 kana kinyana utikichokea kurukira Facebook na kinya YouTube tuachokera ni mibango eranja ya Weru TV itetaneyo kenda kubangira ntariki mugwanja. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. Urameteria na tutwekuretera yo o au uri. Kuna changes kidogo twareterwa madam.
Wewe ni nani? Wewe ni nani? Unagusa serikali kwa nini? Hapana madam. Piga magoti haraka. Nimesema piga magoti. Piga magoti. Chibo nkobotia na ndene chokete na mururu mojo monene. Jeketa tira. Madam Judy. Yes sir. Welcome to Misri. Asante sana. Nora misete chibo ugachokia. Ndejile simundi stanga kama magai. Dai kuromba nyo mpewa budoki. Ndio budoki tutagamba. Aya machine office ya. Habari. Mu. Aiko nyange umbere. Nyange? Nyange. Hebu niite mume wangu. Yo. Iwe. Nyange. Niwe. Yani uwompa iringoroba ombakira. A mansion. Yani a mansion yombakira. Ndo kwa ndemba cha. Ndo ni kabangula mbere. Takwenda. Sitaki mchezo hapa, sitaki nini? Mchezo. Sitaki nini? Nisiwahi kukuta huko polisi lesi ndikoza wapi? Ngombe na vile vile. Weka Mungu hapo. Ni mmoja sawa. Endelea kulima tena kaanya kwa dhimira mabushwa. Ingine. Uza. Pencha PFM. Fomu ile kwa ndo kanandeka na. Na ngwe morome nkocho wangu. Yani uona wewe na ngwe yani utikona wewe na ngwe kunyonga wewe ndi. Na ndege pindi gya kukira wendete igechokete ruone kaire kwambiria ntariki mugwanja mweri jwa 6 turekenera na gukungwira miaka 10 ya Wero TV na Style. Wewe mmoja unga sana imeti. Wewe ni mkubwa wangu. Kwenda. I'm senior officer here. Utazoea utalijua jiji kijana. What is that? Ibange nonto sande chiakuna nde twina appointment nagwe. Mubango jwa chibonko botia oreterine Raha Premium Kavagara. Raha Premium kwa raha ya familia. Omyaka ikeja na gukuruka myunda myarage gukurukira baria bejere mbere yetu bamirimaga bamyurudira na kwithondekera utoro kuma kireo ende narua tukuruguria yukuririyeru riori kithwa nthiguruni kugaruka o uria kugukea no rurijo rurweru rukumijukia na kumithonga nyankuruki ndira muthetu jongo gikagita kainge muno na yuirie tore akwa ankwenda kunengaria kintu tukirere ona ndi mantu ya meru inya enjero muzetune oduria munoru murimi saruruku ni sokete rojuro uremi rugo kinya atukuria ontwere bobo ajakiri Wero TV. Ni Jumatano cionthe kwambiria thaa igiri na ndarika 20 cia ugoro aja ndene ya Wero TV kiri mubango to murimi charuruku na uninele wa kithinji ugakorokirwa. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Numerous cases of people falling asleep have been reported across the African continent. No one can explain this phenomenon. With 24/7 FIFA World Cup coverage, sleep can wait. Everything can wait. Reconnect GoTV yako for only 999 shillings today, only on GoTV.
Gutama ni yo kayo thire otwita kembeche tina baita chiambi no oteko chenjia. Mutwaja gaira bitego tutethia neke. Hai to kurega. Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachago na guchenga iko chenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidhithetu na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikienda ugoja murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutui county cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Pagano ntubagweta na mbere kurumira ntito chitu tugicokera ura ntukuya guciarwa kairi ko Ru TV kuthengera no bwaja njayo Ru TV tutira mbere kwibanganya kenda gutigira gutiga gukurukira na Ru njayo nthe weru nikitegi karoke mwanya kenda kwaranira gucokanira kanywa na kinya kuthugania na ndene burukira ugo wengwa mutegeri uringienda nigikarokera gutongere turi munene wa kambuni eje na kwa mwenjeje ethiro ikibanga ni untu bakiathoge antariki mugwanja. You don't even charge them for the production's fee, for example, because ukicharge you mtu, for example. I'll try keep this meeting excellently. Akariba ndingiri wodine ruiriro rera nibokete matitane kiraba kugani gutejaniro ne atongeria bao baretarira kuzuka kwa barabara na wagi baruje ndachoze ne irane ne burubo kurukira thina barabara ekibaringithia muno kagita kambura araba kwa kinyoka mati maketha jao na kuja kinya taunine ni thina enene kakimutegi na report yeje. Inaka thumba iraba gukurukira irio wagibwa roye barabara chematora kuthuka ngamona thina chingi nkabo njira ria ngi kuma batu twawithite cibitari
imetaro ake bigibigi oreta ne ontu koiyere ogeta kuthithia kairi tuekangi nya njira iri chieto burugo tenjira tweneo eje kuma kaitha kwina maneta mwanga kumira ramine ewete athithwa buru ewete athithwa no inge iche athithitwe ije yetu ndigiria yajo ja uni kwa kwandira mwaka jo ju mwaka jo tantato ntona rojiro kathita rujaro ya ko baruguru na uwo mantu ya mengia sibitari ubu mwe eteroji rwayo ugeta facility yake tuna njira ndongi mono ende ugeta bioro toilet ya isha outpatient kabiye kiro bya ingiro nambao ikwaga roji karomba kethira ine barabara ya ichi otonya ku yere kumba kwa kwanto magiri moka kuja otonya sibitari barabara ya kathithwa dikende komba gutonya na njira ire ya thiguru kenda ithura inji wajuroke yejete sibitari au mumara mine akomba witia na wekiri no kamoramu nyeke akagume iromba ria Kariba ndikire atongore ba kaunti ya Meru mono MCA wao Kithinji Ntuo thaino baikaribo gukurukia budget batigire bakuraithiria thina ino na bachekire chie mustari wa mbere ukiombekaga county government bategere sibitari eu nontu baroje batolirwe ki budget yeje ibatolirwe mbwao yao nontu rimwe mathasi beja aja ujo ukona mother ejete ale 11 hour eja kerwa uteroji tukomba kuthithirwe iyo ndawa cionekana twagwirua na kinya biashara cietu cia thongoma mono aja wikeja kwithira no yumbike itukuromba tu tuthithirwe kenda ndawa cionekana na kinyene na nenewe mantu zombe kubwa twendenda kuromba MCA wetu na MP batutegere ruterene rwa barabara nontu batu twina thina barabara inene muno itukuria bunge kiri budget yu ingi bakuye kwirega kathithwa thisia ketha irujirwa nontu etena ruchi ru ikirondene budget yu baturwe mbwau chaula bangi baturwa ja skuru guturirwa na bangi baturwa na ndi ni erothi kuma gicigo mbunge kia Mburi nkiripotera Wero Njuma nio kambitaga ki Mutegi Ndukembe kuma murire wodi ne muthara tigane isinibo umirite na kumenyera thirikari nontu bakira bakuganio ete kuinge mawirane jayo kiria kinyandukembe bakira rais Ruto na ande kujana mawirane jawuma na ziraka inge mono kirendukembe akinya Meru mweri twetete onde bagitenzina pithikiro cha maitha negenzukenge kikwagia Meru torona na ndini bakwenda ichoke na ntere ya gutura ukandana na thineje Brian Kimathi na reporting kurukea ende raisi birato kuromba batu tukaria kariba Meru na youths ba Meru to jobless na ntobaye ibakura wanara Rwanda raisi rete thirikari Nendukembe the Murele Muthara wa Ntigania East na yendekithia reao ni kuromba ulia ni raisi wa Nthiguru William Samoei Ruto gutegela wirane bwawe kirima ntu mwanya financial year kana financial rate yarokete ithizia 2027 tukuma kuthura mutongoria kuja ukisema indo nimeleta Meru si kukuja na handi za bure itorekeite promise na manto batu ya kwethia ku promise tukero tukabuthirwa bika na tukabuthirwa bura itorekeite kunoa no ntotebio to mewetera ringi it's already 4 years now to the red lies cha Mr President na cabinet chawe na keribore boinyerete baba ingi mono kiri sekta ya ukamati ilele economy ya Kenya boda guys na batu raia transport ichitetie uilele sekta ya mauta yaombe kwena makenda ngwechi endelea ngakodrem all MPs MCAs senators na bobo ndaba mbeta kwithira turaringire kura 2022 non to batomba stand strong na batwi no to thatra nkoroki bakimeneria thina ira yenderete ya wamba bwandithia juzi ya echo itwathikiriana batandatu ndene tigania East region na nare nyoti we mutongori nyokario thirikari ombere o show up amenya ko arikana family ira ciarira kaita kau manto ya utona youth community Meru atongoria beto bakolokeria interest bareta nara mbunge ko pilisi president bakaringa finance bill yes baeta bakaria kuthetera wananchi bakawainda na turia tuikonde msana thinera endelea ya Muthumba ward na ntobara bombete kwithira bakiumia sana Itigania East na Tigania West na Karama ward area Chegembe
batu itumbite kuthira tukiumia sana ni budgetary batu itonoi sana nontu ng'ombe ile cietu cianjiriria wita tukaingirwo ithamburu na kana tribe cionthe ikuia ng'ombe be mwanka na lamine batuchune nyami undetu ina Keripotela Weru TV kumatigania mbita Brian Kemathi. Atongere ba kaunti ya Tharaka Nithi ni borite bangi batigatonye sisa cia mpathu na ngaukano kiri mambura jake untwire kaunti ne bakiaria mambura ja untwire jamara tongere baba tongere tuni munini wa gavana kaunti ne Nyaga Muisraeli baugite batetikiria siasa kugaukania mwingi kiri mambura ja muthemba jojo bakinyiria mambura ja kirabatere kureta mwakari Martin Mugambi na kujirite Atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi bainyiritie ngwataniro na nkinya urumwe kagitaga gukongwira gintwire. Tuthina mbere kugena wendo na ngwatane. Tuthina mbere kugena wendo na ngwatane. Na ngwataniro. No turia twari na sauti ye muto gwatanirite utie maitha mombo gutwithukira. No tu protocol endi mandagane ningetwa mbetanto ba siasa. Edenga ya guruta wiro ria nkwendaga guruta. Nuntu no kankwendaga kwira muntu onde wina muntu ayarwire uko atikeje kumuona na mithero tutirwagira uko kana tebu ndenda na bono ntu gute muntu augira rionge riu ni rera iromba riakwa. Nyaga Muisraeli yari munini wa gavana ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi augite gutikagite muntu gatambia unthuhu na nkinya kwathurana akariba kaunti ya Tharaka Nithi kiri viatho bia untwire. Kila nkaburomba mara tukue kitu kima kusikue na mtu wa kuleta ndebe na toa kinya kuntema ona wondi ntigani kugana bokana kweba hapa andelua kote hapa andelua we are all black karo wawiraji alo chuka no wawiraji alo murambe no wawiraji alo ralaka. That is why mbibo ya wigire enda motoru ao aritie mama kagitaga gukungwira untwire ba mumarora imo muthambi na mumwembe aratongoria mwanya baugite nkinya cia biathoni ta bibiga cigagwe gatere na ndenda kuga kare cokeria kiaroge kigotigagite mtu akweja kuringa siasa kugaukania antu Tharaka Nithi kau wenda kwendia sera jiaku weta masema nwao na ndagwa thanki muno butwambie butwinde na ngai aturarime na ndebwirage kwe untu muswai kwe untu mumerwa ugire kindwe be baromiragia na ndimo baugire kwerelwa tekonenke ya muthia minister untwire ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Dorothy Goki augite untwire boichigo mbunge ta yari bwekiritwe kirigatibaga kaunti ya Tharaka Nithi na kogu botikaro bora. Kwa hivyo tumetengeneza sheria vile gavana mwingine akikuja hizi functions zitaendelea kama vile zinafanyika saa hii. Goterio jiathaina ikathira nonto iketherwa jege sheria ya Tharaka Nithi County zitaendelea. Kiripotera Ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro norite mbunge na mpui kujukia na witikire mendekithia mwanya reza gatetheria kwinika maguri ja maguta nthiguruni ya Kiharu nyumewe wikinya mbere ya kamiti ya mbunge ya Kigina no bangania niyo Finance and National Planning. Nyoro ugite mogoti ya kija maguta ni ja kinyagia chiringi 70 na inya kiri petroli na katikati ka 60 na 70 kiri diesel na ba biashara ngugine je bakigwatira ke chiringi 17 o lita. Recommend broad stakeholder consultation involving manufacturers, transporters. Mujumbe wa Kiharu Ndindi Nyoro na shumirete kwariria thina ya maguta yatekete nthiguru kagitene kanande akiuga kuombeka magorija ukwene kwa ni thirikari okuna rio egeta na mbere kuinyiria ati gutiombeka. The current oil prices as they are in Kenya, super for example, levies and taxes account for 4 shillings. Margins for the importers and the people that deal with in the oil business, supply chain, their profit margin is around 17 shillings. There are other small fees for transportation and others. So in a country like ours, we have a 74 shillings opportunity plus a 17 shillings opportunity to do something at the pump price. And therefore, I want to dissuade all of us, when we say an oil-producing country,
is a price taker. I agree in terms of landing cost, but there is a lot we can do in terms of our taxes and levies, which account for a lot. Naugete na kuigwatete niritwo wenka kirindo aize ya maguta na kuria jumbe kwa mugwata mbaru. I am feeling very lonely here being just alone. And I am requesting the members of parliament, we are talking the same language. There is only too much one member of parliament can do. Rais Ruto na wena sainete bili dhatu za watho ya mbere ire ya National Disaster Risk Management Bill ya gutetheria gukandana na maugwati mwanya. Itirire the Forest Conservation and Management Amendment Bill ya gukaria mito. Ithatu ire Equalization Fund Appropriations Bill ya gutetheria ng'ananio ya weti na mbele kiri thirikari cia matora muno kaunti iria cijikene na umo na njira ya kweza na kigina gikiega. Kind permission, I now invite the clerk of the National Assembly to present the vellum copies of the bills for your consideration and assent. Fire on the mountain in 3. Nawe Minister Munene Musalia Mudavadi kirimambura za gutambia bata ya kumenyera ugima na bamwe bandiko ba thirikari kana State Department na ugete thirikari ni bangete gukandana na murimo jwa Ebola zorazwete na mbere gutamba nthigorone. I will. Kanyene Kawero TV Mbita Ndele Wakethenji. I will. Speaker wa mbunge nene Moses Wetangula na kathite urume wa kiama kia ODM ni urume bwao utongula agichokia nkatho kiri kiama giki kinya nuntu bwakio kugwatana na thirikari kiri thirikari ya broad-based government. Watu wetu wa ODM na uongozi wenu, kwa sababu ndugu yetu Raila aliwaacha kwa broad-based government, na nyinyi tunawaomba tutembee pamoja. Jana tumekuwa na mzee Oburu Odinga katika maombi ya nchi, aliongea vizuri sana. Tuache siasa ya watu kugawanya wengine, siasa ya matusi. Sisi tumesukuma siasa na huyu mzee Gumo, sijawahi kumsikia akitusi watu. Sasa tumepata vijana wameingia siasa, anafikiri speech yake haiwezi kuwa speech bila kutusi watu. Wanjala ameongea hapa, sijasikia akitusi mtu. Mimi situsingi watu, naongea yale ambayo yananihusu na yanahusu watu wetu. Nataka kuomba vijana wetu msikubali kutumiwa na wanasiasa wenye nia mbaya, kwa sababu ukiumia yeye anaenda anatibiwa na insurance ya bunge, wewe unahangaika hapa chini. Watambulishe staffs wako very fast. Rais William Ruto na atemanite na arungamiri ba Kenya kuma nthiguru 40 kite gikaro na bogaru ne Nairobi ara rais abakathite ningoge njega na kuonania mbica njega ya Kenya nthiguru ne yubare akiongera na kwa thirikari ewe ni rumirite gutigira mirandi ire gutana mbira ja Kenya ni kumenyekana ya Kenya bara bakaraga nthiguru ne chao mena Kenya bate gutigwa nyuma kumenya kiragi gwitana mbere nthiguru ne ya Kenya. Has revived hope among farmers through First, let me commend you for putting your best foot forward in different parts of the world. You have kept our Kenyan flag flying very high. And I will tell you that because I meet many people across the world, I meet professionals, I meet people who run companies, I meet people who run organizations, and the consistent report that I get about the people of Kenya is that they are the best workforce anywhere in the world. You may want to visit Bomas of Kenya. You will find some phenomenal work going there. In Bomas of Kenya alone, today,
We have close to 3,500 people working in one site. And I want to ask you, Mr. Chairman, and your team to visit and see it for yourself. You know, if you read the social media, you will be told nothing is happening in Kenya. Yeah? I want you to go and see it for yourself. And you will find that they are real people. Not ghosts, not robots. You will find they are real people. And we want to transform our nation into a conference, meetings, space. We're working with the UN to build another conference facility at the UN, and we are building Bomas of Kenya so that they can anchor our meetings, international conferences, development. Muthejana turanjire ndi kwibwega no tubakona kanya kugwatanira na bauti tuchemane karintu kwa rojo itarambira ukenera mibango yeru TV nyime kagitate kuraja ni mubango ja The Plug bitagwantinya Eric Kenya Purity Richard na mwaniriya wetu wa Mathivio.